पाउसेद युमफम ओइबा हक्सेलगी ओइना कानागदबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी पिगलिबा आंगांसिंना स्मार्टफोन पाइबना तुंगदा थोखलपा याबा खुदोंथिबसिंग अदोंगी युमदा लैरिबा आंगांसिंग अदुना युमदा लैबा मतमदा सेलफोन पाइदुना लैबा उबरा मखोइना सेलफोन अदुदा वरी सानादुना मतम कया यामना मांगनबगे मखोइना असुमदा तौबा असि नाहाकी पुकनिंगदा फटे आइना खंद्रा नागलमरोमदा ngasidi मोबाइल फोन असि मालेम बुंबगी ओइना पाक्सना सिनरिबा यामनामक तंगाई फद्रबा पोछक अमा ओइरबने मसी फुरित खाउदा नत्रगदा खोंग्रावगी पॉकेट हापतुना पुबदा खुदोंगचरबा मिनी कंप्यूटर गुमलबा अमने मिनी कंप्यूटर गुमलबा खरा स्टैंडर्ड ओइरबा स्मार्टफोन की मथिंगना आइखोइना तौनिंगबा पुंबा तौबा यारे अदुबो मसिगुंबा खुदोंचाबसिंग असिना हौगलकलिबा नहारोलसिंगदा यामना साथीना सोगलगले मसिदा नतना सही नौरिबा पिकलिबा आंगांसिंगदसु सोकनिंगाई की मसा कया अमा ओइरे हिरम मसिगी मतंगदा थमजरी ngasi ki haugolikliba angang mirol asidi radio frequency environment gi marakta mapung pharaklibane masi miyoi beki sanglaba poari da mamangda amukta thokidriba anoba chena amane mobile phone na thadurakliba radiation asina ka hena angang singda yamna sokalle hanbada hakchang nungai handaba mamangi sahi singda cell phone gi radiation na ikoi miyoi bada sokningai oibra aiduna thijinduna lakhibane masi gi matangda American Medical Association na mapung oiba daita logduna pangthokiba थिजिनबगी रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना बिकलिबा आंगांसिंग मोबाइल फोन सि नबना ओहेलकपा याबा हक्सांग नुंगाइतबगी फिबमसिंग अदु माखाता थमजरी नन मेलिग्नान ट्यूमर बिकलिबा आंगांसिंग मोबाइल फोन कुइना कुइना पाइदुना सानबा असिना आंगांसिंग अदुगी ब्रेन अमसुंग नाकोंगदा नन मेलिग्नान ट्यूमर नहलकपा याबगी ओइथोकपा चाउना लई हाइबदि आंगांग अदुना मोबाइल फोन कुइना कुइना पाइदुना लेपतुना येंगबा अदुगा मागी मिट अमसुंग नाकोंगदा खुदुंग थीबा थोखलुक्तुना अनाबा अमा ओइलकपा याय हाइबसिनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO नसु मयक्संगना फोंदोखरे मदुदि सेल फोन गे रेडिएशन असिना मियोइबदा कैंसर नाहलकपा याबगी ओइथोकपा यामना चाउना लई हाइना अदुगा पिकलिबा आंगांसिना असिगुंबा फट्रबा रेडिएशन असि सुबसिनबगी चांगचु अमुके हेना वांगलिबने पिकलिबा आंगांग अमना मयाय ओइना चाउरबा आंगांग एडल्ट अमदगी ब्रेन असिगुंबा फट्रबा रेडिएशन असि चादा हुंफु हेले अदुगा पिकलिबा आंगांग अमगी ब्रेन असिगुंबा रेडियस ना मपुंग फगलकलिबा मियोय अमगी सरुकनी हेंगतना चुपसिनबसु ngame मरमदुना मखोयगी ब्रेन दा टिशुदा अमसुंग सरुदा असिगुंबा फट्रबा रेडिएशन गे चांग असि यामना वांगना चंगसिनख्राबगी तुंगदा कैंसर नालकपा याबगी ओथोकपा चांग वांगना लई ब्रेन दा अकाइबा थोकलकपा साइंटिस्ट सिंग थिजनखिबा अमगी मतुंग इन पिकलिबा आंगांग अमना सेल फोन नत्रगना इलेक्ट्रॉनिक की पोषक अमबो हेक्ता मिनट अनिदगी हेना सिनरबदि मपुंग मरि फारबा मियुई अमना पुंग अमा सिनबदा सोपगी चांगदा सोगल्ले आइरे मखोइना मखाताना फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना मपुंग ओइना मोबाइल फोन दगी थोरकपा रेडियो वेव ना पिकलिबा आंगांग सिंगी ब्रेन असुकी मतिक सोगल्ले मसिना मरम ओइरगा आंगांग अदुना महि मसिंग तंबगी लंबीदा चाउना अकाइबा थोकलकपा फावबा याय आइरे एकाडेमिक एटमॉस्फेयर दा सोखलकबा पिकलिबा आंगांसिंग मोबाइल फोन दा यावबा गेम सिंग दा थवाई यावदुना मदुदा ngauduna लैख्रबा अमदे फोन की खुथांगदा मखोइगी मरुप मपांगसिंग का वरी सानदुना लैख्रबदे मदुना मखोइगी एकाडेमिक एटमॉस्फेयर दा असुकी मतिक सोखलगे मखोइना अयंबा फ्री ओइबा लाइक लैसु पागदबा मतमदा मरुप मपांगसिंग का मेसेज थानदुना लैथोगे मसिना मखोइना लाइक लैसु दा थवाई यावबगी चांग हंधरगे खद्रक मद्रक क्या तौरकनबगी चावरब मसाक अमसु ओहेलगे असुमना मखोइगी एकाडेमिक एटमॉस्फेयर दा यामना साथीना सोखलगे अहुमसुबदा फत्तबा हाइनबिगी मरु उलकपा आंगांसिंग फोन तोइना सिनहबा अमदे मसिदा मखोइगी मतम अयाम सिनहगिबना मखोइदा फत्तबा हाइनबिगी मरु युल तमलकनबगी अचौबा मरम अमा ओहेलगे खुदमोइना मतक्तसु मसिगी मतंगदा खरा पंजग्रे लाइक लाइसुदा थवाई यावरक्तबना मरम ओइदुना मखोइना खद्रक मद्रक तौरकपा हाइबसे फत्तबा हाइनबिगी मरु युल तंबा होरकलबने मसिगी मधक्ता मखोइना मखोइ मसागे सहीगा चानदना पिक्चर अमदि वीडियो यंगबा लमचचजता होंगबा लाखलगे फत्तबा हिनबिगी मरु हुनबा होरगे मसिगुम मरम कया अम लैबना ममा मपा ओइबसिंगना पिकलिबा मसा मसुसिंगदा मोबाइल फोन पाहिनबगी हाइनबी असि यारेबा मखि लहनदना बहोनबीगदबने अदुगा करिगुम सिन्नबा तारबसु मखोइगी महि मसिनगी मरिदा मतेंग पांगबगी मतंगदा ममा मपा नत्रगना इमुंग मनुंगी मता थोंगबा अमगी फोन दा यंगमिनगदबने अदुगा मखोइदा मोबाइल फोन लाना सिन्नबगी अमांगबसिंगी मतंगदसु कुपना सुकाइना ताकबीगदबने अतोपा अमदना
Isagi awangba amasung chahi gi matuk inna hakchang kaya yamna lumpham thokpage haibedugi matangda khangminase. Isagi awangba amasung chahi gi matuk inna hakchang kaya yamna lumpham thokpage wahang asigi paukhum miyoi kayana khangba pamnai adumoinamag miyoi amagi lumpham thokpa chapchaba chang haiba ama leite maramde tongan tongan ba marum kyamukna hakchang gi arumbagi changda khenaba lahille. Maramsing adugi manungda isagi chahi muscle fat ratio hakchang gi awangba nupa nupi gi khenaba amade body fat distribution natragana hakchang gi sawung chadana chingba yawe. Hakchang gi arumba henbana miyoi amada tongan tongan ba haksel gi oiba khudong chadaba kaya thenghalakpa yabagi risk wangkhal halake. Khudong chadaba sing adugi manungda obesity, hakchang noiba, type 2 diabetes, blood pressure wangba amasung cardiovascular problem sing panba yai. Haksel gi khudong chadaba sing asi hakchang gi arumba henba miyoi khudingmakta thengnabadi nate adumoinamag ahin ba arumba achina miyoi amagi hakselda khudakki oina saitheng pidragasu manage tahudrabadi tungda khudong chadaba kaya thogalaknabagi masak ama oibajai aina researching na thajanari. Isagi lumpham thokpa hakchang gi arumba khanglagadi arumba helandanaba honabada khudong chaba yai. Isagi lumpham thokpa hakchang gi arumba khangnabagi pambai khara makhada pire. Ahanba pambaida body mass index BMI. BMI ki method asina hakchang ki awangba amasung arumba animak sinnai adubo hakchang ki composition di pate. Body mass index asi miyoi amabo hakchang ki lumpham thokpa changda lumlibra khangnabagi damak common oina sinnaba pambai amane. Masina miyoi amagi awangbagi matung ina miyoi adugi arumba ole. National Institute of Health NIH ki matung ina miyoi ama BMI 18.5 ki makhada leiragadi miyoi adu hakchang ki arumba watli aibane. BMI 18.5 amasung 24.9 gi marakta leiragadi hakchang gi arumba chang chana leiri aibane. BMI 25 amasung 29.9 gi marakta leiragadi hakchang gi arumba helle overweight oire aibane. BMI 30 gi marakta leiragadi miyoi adu hakchang ka hena noire obesity oire aiba takpane. Hakchang gi awangba amasung arumba gi chang United States ki National Institute of Health ki matung ina hakchang ki awang baga arumba ka leinagadaba mari ki chang adu makhada pire. Phit mari ka insi tara wang ba miyoi amana kg nifunitoi dasmik amadagina kg yankinitoi dasmik ani lumlabade arumba chang chapchai aigane kg yankhinitoi dasmik mapandagina humpuganitoi dasmik mangal lumlabade arumba hele aigane kg humpuga mari dasmik nipandagina marfu mari dasmik ahum lumlabade noiba obesity chingani aduga kg marfu taruk dasmik taruk tagina samaga taraga daret lumlabade ka hen noiba chingane. Phit mariga inchi taraga mathoi wangba miyoi amana kg ni funi thoidagina kg yankai humdoi dasmik mapal lumlabade arumba chap chare sai haigane kg yankai taruk dasmik ani dagina humpuga mari dasmik nipal lumlabade arumba hele haigane kg humpu taret dasmik amadagina marfu taret dasmik mangal lumlabade noiba obesity chingani aduga kg marfu mapan dasmik nipan dagina sama kunga mathoi dasmik amalum labadi ka hen noiba chingane. Phit manga wangba miyoi amana kg nifum doi dasmik mapan dagina kg jangkai manga dasmik taret lumlabadi arumba chang chap chai haigane kg jangkai nipan dagina humpuga taret dasmik taraga humdoi lumlabadi arumba hele haigane kg humpu mapan dasmik ahum dagina kg marfu dara dasmik ani lumlabadi noiba singani aduga kg marfu darani thoi dasmik manga dagina kg sama kun manga dasmik amal lumlabadi ka hen noiba singane. Phit manga ga inchi amuk wang pamiyoi amana kg nifu manga dasmik ahum dagina kg jangkai taret dasmik taruk lumlabadi arumba sang chap chai aigane kg jangkai mapan dasmik nipan dagi kg humpuga mapan dasmik ahum lumlabadi arumba hele aigane kg humdramatoi dasmik taruk tagina kg marfu drahumdoi dasmik mari lumlabadi noiba obesity singani aduga kg marfu dramanga dasmik taret tagi kg chama kunga mapan dasmik ani lumlabadi ka hen noiba chingane. Phit manga ka inchi ani wangba mi amana kg ni futaret dasmik amadagi kg jangkai mapan dasmik mari lumlabadi arumba sang chapchai haigane kg humpumatoi dasmik teruk tagi kg humraga mathoi dasmik taruk lumlabadi arumba hele haigane kg humra mari dasmik ahum dagi kg marfudara taruk dasmik taruk lumlabadi noiba obesity chingani aduga kg marfudara nipan dasmik nipan dagi kg sama kuntrahum doi dasmik nipan lumlabadi ka hen noiba chingane.
Fit mangagi inci ahung wang bamiu amana kg ni funipan dasmik manga dagi kg humpuga mathoi dasmik ani lumlabadi arumba chang chap chai haigane kg humpum doi dasmik mapan dagi kg humraga humdoi dasmik mapan lumlabadi arumba hele haigane kg humraga taruk dasmik taruk dagi kg marhudra mapan dasmik taret lumlabadi noiba obesity chingani aduga kg chamaga supna ani dagi kg chama kunthraga taret dasmik nipan lumlabadi ka henna noiba chingani aroibada content sing asigi maruiba pau khara asibu pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiribu punamak pathagatchari loinana channel asida domda kananabadi subscribe like and share tawba kawbiganu punamak po amakhanna thagachari